Rahmetullahi ve berekatuhu. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın büyük rahmeti bilen hadisler okuyuşuna devam ediyoruz. Bugün bizden derste inşallah bir hadis alırız. Lakin bu hadis zor, kızık hem büyük ibretli hadislerinin birisi. Büyük ibretli hadislerinin birisi. Tayyip. An Abi Sufyan ibn Harb. Abi Sufyan ibn Harb'dan haber ettiler. Kim o Abu Sufyan? Abu Sufyan bilgenimizce o müşriklerinin başlıkları. Müşriklerin başlıkları bula hem peygamberimizge bütün o Uhud savaşında, Badr savaşında, şulay Ahzab savaşında peygamberimizge karşı gelip peygamberimizden savaşa. Yani müşriklerin, Kureyşlerinin başlıkları bula. Hem sonundan Abu Sufyan nerse? İslam kabul etti. Sonundan Abu Sufyan İslam kabul etti. Hem Müslüman bulup bula. Abu Sufyan'dan haber ettiler enne Hirakle arsala ileyki fi rakbin min Kureyşin. Yani Abu Sufyan İslam'a kadar bulgan vakitinde karavan bilen çıkıp gitti kaya Şit ilge çıkıp gitti. Şit ilge çıkıp gitti ve kanu tucarra bişşam. Hem Siriye yerinde şuşunda satu alu Sevda bilen şıgıllana. Sevda bilen şıgıllana. في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. Hem bunun vakitte bula Müslümanlar bilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşitler bilen hem başka müşrikler bilen suguşma turunda yani suguş bulma turunda birbirine hücum etme turunda kilişi tüzegen vakitte bula yani tınış vakitte. فأتوك وهم بإلياء وهم هم الله إلياء ديان شهردا بولار فدعاهم في مجلسه هم Herakl Vizantiya'nın Rim İmperiyası'nın padşası Abu Sufyan'ın mında bulgan işitkeş Abu Sufyan Kureyşlilerin umumen Kureyşlilerin yakın tirede bulgan işitkeş alarını üzerine şakıra. فحوله عظماء Rum. Hem Abu Sufyan özünün ipteşleriyle kila hem mında Herakl kırığında başka Rim İmperiyası'nın başka padşalar yani deputatları bizimce deputatları, ministrları bütün başları şunda jilgan bula. Summa dağakum ve dağa bi tercüman. Şundan sonra Herakl alarını yakın şakıra hem tercüme etişini şakıra. Çünkü Allah başka dilde yaşlar. Fakal hem ayta eyyukum akrabu neseban bihazal raculi allazi za'a yazgumu ennehu nebi. Sizden koysınızdı şu kişiye özünün tuğanlık jibi bilen yakınraktı. Koysınız şu kişiye özünün tuğanlık jibi bilen yakınraktı. Hem kimdir ayta? Özün peygamber deyip atagan kişiye koysınız yakınraktı. Kimdir ayta? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda soruyor. Koysınız ana özünün tuğanlık jibi bilen yakınraktı. Fakale Abu Sufyan fakultu ana akrabahum neseben. Hem şunda Abu Sufyan ayta mindi ana en yakınıdır tuğanlık jibi bilen. Fakale adnawhu minni ve qarribu ashabahu fecealuhu ginda zahrihi. Şundan sonra Herakl ayta padşah ayta Sufyan'ı da Abu Sufyan'ı benim karşıma oturttuğuzda yakınladı. Hamanın ipteşlerini de yakın aytıp onun Abu Sufyan'ın ortuna oturttuğuzda. Abu Sufyan alarını kurmasın için. Onun ortuna oturttuğuzda alarını da. Sümme kâle li tercüman işnasın bu tercüme etüşü ayta kul lekum eyt alarga dey. İnni sâilun hâzâ racule فإن كذبني فكذبوه. Hazır mindi bu kişiden sorayacakmın dey. Sorular bilemdi. Eğer o beni aldalasa dey, onun arttaki ipteşleri aldalaganı bana bildirsinler dey.
Agar mening so'rovga durust javob bermasa, aning ortdagi iпташлары aning durust javob bermavun menga bilgi bersinlar deydi. Hirakl aytadi. فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كاذبا لكذبت عنه. Abu Sufyan aytadi, Alloh bilan ontam deydi. Agar mening xalqim meni aldaqchi deb aytularidan qo'rqmagan bo'lsam, men aning so'rovlarına javob berganda aldalar edim deydi. Ko'z oldingizga keltirasizmi? Abu Sufyan mushrik, kafir, aldalovdan qo'rqadi. Aldalovdan qo'rqadi, chunki mushriklarda Alloh gul durust so'z aytgan bo'lar. Aldalamay turgan bo'lar. Ham shunda da aldalovdan qo'rqa. Biz bugun musulmon bo'lgan hech narsa aldalovni o'ylab topilmaymiz. Unga suvga aldalıymiz. Lekin aldalov neni gunohlardan olib turadi? Zo'r gunohlardan olib turadi. Ham Abu Sufyan aytadi, men qo'rqmagan bo'lsam, aldalar edim deydi. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. Shundan so'ng Hirakl menga so'rovlar bera boshlaydi. Ham aytadi, payg'ambarimiz tunasiri, onun nasli ne dedi sizning orada deydi. Qultu huwa fina zu nasabin. Abu Sufyan aytadi, men aytdim deydi, o'ldi bizning orada donliqli nasl egasi. Ya'ni yaxshi nasldan. Qala fahal qala hazal qawlu minkum ahadun qattun qablak. Abu Sufyan so'raydi, Muhammadga qadar deydi, boshqa kishilar bu so'zni aytdilarmi deydi? Nendek so'z? Men payg'ambar deb. Muhammadga qadar men payg'ambar deb bir kishi aytdimi deydi? Minkum faqultu la. Abu Sufyan aytdi, yo'q deydi, bir kishi aytmadi deydi. Qala fahal kana min abaihi min malakin. Shunda Hirakl so'raydi, oning ati bobosidan birarsi podsho bo'lgan biror kishisi bor edimi deydi. Qultu la. Abu Sufyan aytdi, yo'q deb javob berdim deydi. Qala fa ashrafun nasi yattabi'unahu am dughafahum. Shunda Hirakl so'raydi, oning ortidan kimlar eradi? Donliqli kishilarmi, boy kishilarmi, ya'ni kuchsiz bo'lgan, xayrchi bo'lgan kishilar erami deydi. Faqultu bal dughafahum. Abu Sufyan aytadi, yo'q deydi, oning ortidan kuchsiz, xayrchi bo'lgan kishilar era. Qala ayaziduna am yanqusun. Shunda Abu Sufyan so'raydi, Alloh musulmonlar ortalarmi deydi, ya'ni kimlarmi deydi. Faqultu bal yazidun. Hamida Abu Sufyan aytadi, yo'q deydi, Alloh ortalar deydi. Qala fahal yartaddu ahadun minkum sakhtatan li dinihi ba'da an yadkhula fihi. Shunda Hirakl so'raydi, biror kishi bormi deydi, shu dinga kirib, shu dindan oshulanib, shirqonib, dinni ko'ra olmasha, shu dinni kiri qoqqan, dindan chiqqan kishi bormi deydi, so'raydi. Qultu la. Abu Sufyan aytadi, yo'q deydi, andi kishi yo'q deydi. Qala fahal kuntum tattahimunahu bil kazbi qabla an yaqula ma qal. Shunda Hirakl so'raydi, siz deydi, bu kishi deydi, men payg'ambar deb aytgancha ilgari turmushda bir taqirda bo'lsa aning aldalaganin, ya'ni aldalovda ani tutganingiz bo'ldimi deydi. Qultu la. Shunda Abu Sufyan aytadi, yo'q deydi, andi hal bo'lmadi deydi. Fahal yaghdiru. Qultu, tinchlantirasiz shuni. Fahal yaghdiru. Qultu la. Wa nahnu minhu fi muddati la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Shunda Hirakl so'raydi, oning deydi, bir taqir bo'lsa da xiyonat etgani bo'ldimi deydi. Bu kishi Muhammadni. Abu Sufyan aytadi, yo'q deb aytdim deydi. Lekin nasabiyata usti Abu Sufyan, hozir biz aning bilan kelishuv tuzdik deydi, Muhammad bilan sallallohu alayhi vasallam. Biz aning bilan kelishuv tuzdik deydi, lekin men bilmayman deydi, u bu kelishuvni tutarmikan deydi, so'zida turarmikan bu kelishda. Lekin so'zida turmasmikan, men buni ayta olmayman deb aytadi Abu Sufyan. Qala wa lam tumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayra hadhihi al-kalima. Shu, ya'ni u Muhammad turida bir nasha so'z ayta olmaydi. Shu so'zdan qolib bir narsa ayta olmaydi. Nindi nasha so'z ayta o'zincha. Bilmayman, o'z kelishunda turarmikan, turmasmikan deb aytuvdan qolib boshqa anon turida bir narsa ayta olmayman deb Abu Sufyan aytadi. To'yib. غير هذه الكلمة. قال فحال
قاتلتموه. Şunda Hirakl soruyor. Siz onun bilen soğuşasızmı dey? Kultu na'am. Abu Süfyan da iyi dey. قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينكم سجالا. Şunda Hirakl soruyor. Nişik onun bilen soğuş dey? Koysınız jine dey. Şunda Abu Süfyan da bizning bilen arada bo'lgan so'g'ish dey. Kilişüşü nişik bulayın da almaşuşan uңuş bilen dey. Almaşuşanlı uңuş bilen dey. Yenalu minna ve yenalu minku. Bir vakit biz jingabız dey. Bir vakit alar jingalar dey. Bir vakit biz jingabız. Yani almaşuşan uңuş bilen. Qala maza ya'murukum. Şunda Hirakl soruyor. Nerse ol sizge emir etadi? Nersege şakıradi? Kultu yaqul Uhbudullah vahdahu ve la tushriku bihi şey. Ol bizni dey bir Allahqa gana ibadat qilra ham anga Allahqa bir kimde bir narsani tengdash ketirmasga chaqira. Vatruku ma yaqulu abaukum ham abi babalarınız aytganni qoldirg'iz deb aytadi. Shunga ko'ra bu so'zlar kimga опровержение bo'lib turadi bugungi kunda. Kim ayta, mana bizning ati babalarimiz shulay ishlagan, umr bo'yi biz shulay ishladik, ati babalarimiz shulay ishlagan, shulay turib namoz o'qigan, shulay turib masjidga kirgan, shulay turib o'rayotgan, hozir simda kelib ular durust ishlamagan deb aytasizmi deb shaqqata kishi. Mana bit payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam narsaga chaqira. Vatruku ma yaqulu abaukum abi ati babalarınız aytganni qoldirg'iz deb chaqira payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ve ya'muruna bis salati. Şulay qul bizga namoz o'qir, bizni namoz o'qirga chaqiradi. Va sidqi, ham shulay haqliqni gina sizlarga. Val ghafaf, ghifaflikka, va sila ham tug'anliq jibin nig'atirga chaqiradi. Sufyan javob bera Hiraklga. Tayyib. Shunda Hirakl tarjimashiga ayta. Kullahu di aytangadi. Sa'altuka an nasabihi فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. Min di andan di bu kişinin nesli turuna soradım dey. Ham mina di ol cevap berdi dey. Anın ol danlıklı nesilden. Şunda Hirak ayta naq şulay dey. Eğer Allah elçi jibereyken bu ilişini bilgili, danlıklı bulgan nesilden çıkara dey. وسألته هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبلك لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. Şundan sonra ben anlatsıralım deyip. Ağa kadar bu sözünü birer kişi aytdı mı? Yani men peygamber deyip. Ol yok deyip cevap verdi. Eğer deyip ol aytgan bo'lsa iyi birer kişi aytdı deyip. Men aytır edim deyip. Demek bu hazırki kişi aldan aytgan kişinin derecesine erişirge tili. Aldan işitken kişinin sözlerini aytırga tili deb aytır edim dey. Ve sa'altuka hal kana min abaiki min malikin fezakarta enne la fekultu felev kana min abaiki min malikin fekultu racilun yatlubu mulke abiki. Şundan sonra men senden sıradım dey. Onun eti babasından patşa bulgan, idara etken patşa bulgan bir kişi var mı deb so'radim dey. Sen yo'q deb javob berdim dey. Agar sen aytgan bo'lsang dey, onun eti babasından bir patşa var edi deb. Ol o'zining eti babasının patşalığın o'zine qaytarga tili, shunga payg'ambarlik bilan men payg'ambar deb aytır edim dey. Tayyib, dalshin. Ve sa'altuka hal kuntum تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس فيكذب على الله. Şundan sonra men soradım senden diye. Bu kişini yani ol peygamber deyip aytganchiga kadar onu aldalauda tutdingizmi? Onun aldagani bo'ldimi bir taqir bo'lsa deb. Sen yo'q deb javob berdim dey. Şuna göre dey, eğer ol indi kişilerini aldalamayken dey, demek indi Allah turunda ol bigrek de aldamayacak dey. Allah turunda bigrek de aldamayacak dey. Tayyib. Ve sa'altuka eşrafun nasi ittaba'uhu em dughafa'uhum fezekarta en dughafa'uhum
اتبعوه وهم أتباع الرسل rusuli. Şundan sonra men seni sıradım dey. Kim anın artından iyere? Danlıklı kişiler mi? Güçlü kişiler mi? Yani güçsüz bulgan danlıklı bulgan kişiler iyere mi deyip sen ettin dey. Sen ettin dey. Güçsüz bulgan kişiler iyere nakşılay dey. İlişkiler artından barı güçsüz bulgan kişiler gene iyere dey. İlişkiler artından buna okuyalım. İlişkiler artından barı güçsüz bulgan kişiler gene iyere dey. طيب وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون فكذلك أمر الإيمان حتى يتم Hamisinden sıradım diye. Alar artalar mı Müslümanlar? Yayında kimiler mi? Sen ettin diye alar artalar deyip. Nakşulay diye iman diye. İman gül arta diye. Kaçana kadar? Tulgançağa kadar. Tulgançağa kadar. Yani kamil bulgançağa kadar. Ve seeltuke ayerteddu ahadun sahtatan li dinihi ba'da en dakhala fihi fesekarta en la ve kezalikel imanu khine tukhalitu bişaşatuhul kulub. Hamisine sıradım dey. Eğer de alar arasından de şu İslam'a kirgen kişiler arasından birer kişi şu dinden şirkanıp çıgamı deyip sen ettin yok deyip nakşulay deyip nakşulay eğer iman deyip eğer iman yüreke kireyken nakşulay bula iman yüreke kireyken nakşulay bula kişi bu imanın indi kaldırası kilmeyi kişi bu imanın indi kaldırası kilmeyi وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك انتبهوا يا رجل انتبهوا وكذلك الإيمان حين تخالط مثلا نقول وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر خميس سنة sıradım dey. Ol hıyanet etme deyipti. Sen ettin de yok deyip. Nakşulay dey, ilişkiler dey bir kaşında hıyanet etmiler. Bir kaşında hıyanet etmiler. وسألتك بما يأمركم خميس sıradım. Nerse olsa emir ite. فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وينهاكم عن العبادة الأصنام. Xasin cevap verin di ol sizni bir Allah'a gana ibadet kılırga şakıra. Ham putlarga ibadet kıldan tıya. Ve ya'murukum bis salah. Ham sizga namaz turunda emir ite. Ve sidq haklıklıgına silerga. Ve gifetlikka şakıra. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. Eğer sen etken sözler dürüst iken de bu cevaplar dürüst iken de Hirakl ayta bu kişi de şu benim ayak astında bulgan jirler bilen idare etecekti. Yani bu jirlerini yovlap alacaktı. Hirakl ayta bu jirlerini yovlap alacaktı. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجْ. Min de bildim de Hirakl ayta Peygamberinin çıkaşağın hariç çıkaşağın lakin lem akun azunnu ennehu minkum. Lakin uylamadım deyip onun neksizinin aradan Araplar arasından çıkası turunda başıma da kilmedi deyip. Felev enni ağlemu enni ahlusu ileyhi. Eğer min bilsem de onun bilen ışraşacağımını onun bilen kuruşacağımını bilsem de Hirakl ayta leteceşşemtu liqa'ahu min onun bilen ışraşığa ezirlenir idim de velev kuntu gindehu legasaltu gan kadamihi. Rim'nin patşası ayta eğer min onun yanında bulsam min onun ayaklarını yuvaşakmın de. Kimden? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى غزيم بصرى. Şundan sonra Hirakl kimi şakıra? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona xat jibergen bula. Dihya isimli sahaba arqıla. Şunda Hirakl bunu şakırıp Allah Dihya'na. Fedefa'ahu ila Hirakl. Ham bu xatını Hirakl'a tapşıralar. Feqara'ahu. Feiza fihi. Şunda Hirakl Peygamberimiz jibergen xatını oku başlıyor. Hamanda bulayıp azan bula. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli şefkat iyesi bulgan Allah'ın ismi bilen. Min Muhammed'in şokra xatına yazını başlanan çık başlamak gerek. Bismillahirrahmanirrahim de başlamak gerek.
min Muhammadin gindallahi ve rasulihi ila Hirakli azim Rum. Bismillahirrahmanirrahim deb azab Peygamber han bu xatti Muhammed'den yani Allah'ın ilçesinden, Allah'ın kılından kimge? Zur patşağa Hirakıl'a deb yazan. Rim patşasının, Zur Rim patşasının Hirakıl'a deb yazan. Selamun ala man ittabaga. İnşallah nasıl şunu? Selamun ala man ittabaga'l huda. Hem turu yoldan baruşlarga selam deb jibara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amma bagad. Hamsından. Fe inni adghuka bidigayetil İslam. Men seni de İslam'a şakıram de. Eslim teslem. İslam kabul et. Hem sen kutulursun de. Kutulursun de. Yu'tikallahu ecraka merraten. Sana Allah iki tapkır ecrini bilecek de. Eğer şakıra Hristiyan dininde kişi İslam kabul etse ona iki tapkır ecir kübrek. فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِسْمُ الْاِرِسِيِّينَ. Lakin sen bu İslam'a şakırını geri kalksan da sana de bütün senin arttan yergen nasaralarının nesesi bulaşak, günahları senin üstünde bulaşak. Hem şunda Peygamberimiz Allah'ın ayetini yazaydı. Ya ehlel kitabi ta'alav ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Ey kitap ahilleri, ey deriz de bir sözde kilişik, bir sözde jiylik de. Alla na'bude illallah. Allah'tan başka bir kişiye ibadet kılmayık. Ve la nüşrik bihi şey. Allah'a bir kimden bir nesine tindaş getirmeyik. Ve la yettehize bağduna bağdan arbaba min dunillah. Şulayık birbirimizni Rabbi itip almayık deyik. Birbirimizni Rabbi itip almayık. Yani birbirimizge ibadet kılmayık Allah'tan başka deyip ayta. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّ مُسْلِمُونَ. Eğer şunda Allah ayta, eğer alar kiri kagalar iken şehadet getiririz deyip. Alarga aytti, şehadet getiririz. Biz Müslümanlar deyip. Biz Müslümanlar deyip şehadet getiririz. Kale Abu Sufyan. Bu katını kotra şunda Abu Sufyan ayta. Abu Sufyan şunda bitinde. فَلَمَّا قَالَ مَا قَالْ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ. Yani şunda bu padişahı Hirakıl'dı. Bu sözlerini aytib bitirgeçti. Yani nerse ayta ol? Eğer minamla işraşsam, minamla işraşıga hazırlanır idim de, minanın ayaklarını yuvar idim de, dersten sonra mesela yaşam. Minanın ayaklarını yuvar idim de, şunu aytib bitirgenden soň, hem Peygamberimizin xatın okugandan soň Hirakıl, kasura gindahu sahabu. Şunda bunun yanında bulgan deputatlar, başka padişalar bunun tirali kubaya başlar, yürüye başlar. Vartafaqatil aswat. Şunda bular недовольствен çıkmayında. Bunun aytgan sözlerini tavuk yürekler bilen kabul etmiyorlar. Bular birisi nasaralar. Tavuşların ko'tararlar, kışkıra başlarlar. Ve uhricna. Şunda bularını Abu Sufyan ipteşleri bilen padişahın sarayından çıkarıp çıkarırlar. Fakultu li ashabi. Hem şunda Abu Sufyan'a min özümün ipteşlerime ettim de. Hina uhricna. Bizni andan çıkargaçtın. Laqad amira Amru ibn Abi Kabşata. Bu de Abu Kabşa'nın oğlu de zor dereceye erişi ahırsı de. Yani bunun de bu hazır bu prostoy kişi tugul de. Kim bu Abu Kabşa'nı? Allah Peygamberimiz şöyle külüp aytılar. Abu Kabşa'nın oğlu deyip aytılar. Araplarda bir kişinin mıskılı itasin ise Abu Kabş deyip aytılar amılganlar. Hem Peygamberimizin şöyle aytılar. Bu Abu Kabş de. Yani Peygamber şöyle aytılar. Bir zor dereceye erişi ahırsı de. Erişti ahırsı de. İnnehu yakhafuhu maliku benil asfar. Hatta bundan bir hazır deyip Peygamberimiz bu Abu Kabş'dan deyip bu sarı tenlilerin padişası da korkadı. Kim neydi? Hirakıl neydi? فَمَا زُلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَزْخَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامِ. Abu Sufyan neydi? Mindi. Allah benim yüreğime İslam kırtkençeye kadar deyip bu kişinin deyip yani Peygamberimizin bizni jingəşəgi turunda bir də şekillenmədim deyip. Kuzan anlatırsın mı? Ya Allah benim yüreğime İslam kırtkençeye kadar deyip men bu kişinin bizni jingəşəgi turunda bir də şekillenmədim deyip. Bu halini görgenden soň. Ve kana İbn Natur
صاحب إلياء وخراقل. İbn Natur isimli tuşak bir padşah Sahibul İlya yani İlya şəhərinin neyi bulaydı kimi? Pravitili. Yani Hirakl koygan kişi şulayıq. Pravitili bula ve ul Hirakl'ın şulayıq dostu bula. Sukufan ala Nasara Şam. Alar Hirakl hem bu İbn Natur Siriya yerliginde bütün Nasara'nın patriarxları bula. Patriarxları bizning şeyinde kimlar? Müftileri bula. Yani başlıkları bula. ويحدث أن خراقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفوس. Hamşloy haber itiler Hirakl şu İlya şehrine kilgeçtin. Kulünde yani bu hallerden sonra kulünde burşut tuğa. Yani Hirakl bu hallerini kurgaçtın, çileşkenler bu hallerini kurgaçtın. Onun kulünde burşut tuğa. Yani tanışlığına olmuyor Hirakl. وكان خراقل أيه فقال بعض بطارقته هم bunun قايبر manakları görüp Hirakl gayteler قد استنكرنا hay'atak. Senin halin bizge ışamıydı beyteler. قال İbn Natur ham bu İbn Natur ayta وكان خراقل خزاء ينظر إلى في النجوم. Hirakl şulay kim bula? Astrolog bula. Astrolog bula yıldızlara qarab nedir aytatıran bula. فقال لهم حين سألوه ham şunda muhabit manaklar aytalar. Senin ko'rinishing, qiyofating bizga ishonmay, narsa bo'ldi senga aytalar. Ham bu bularga ayta inni ra'aytul laylata hina nazartu fin nujumi malikil khitan qad zahara. Men de bir tunni de yulduzlarga qarab shunday narsa bildim dey. Malikul khitan kim bo'laydi o? Pishilgan kishilarning podshasi dey, jingdi dey. فمن يختتن من هذه الأمة bu ümmette de kimler pişirgen kişiler diye. قالوا ليس يختتن إلا اليهود. Şundan manaklar cevap eder. Bu ümmette de Yahudlerden kalıp pişirgen kişilerini bilmiyoruz diye. فلا يخمنك شأنهم. Bu lakin Allah seni korkutmasınlar diye. Bu Yahudler seni korkutmasınlar diye. وَاكْتُبْ إلى مدائن ملكك فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِ مِنَ الْيَهُودِ. Barlık uzun koygan patşalarga yaz deyip. Allah şehirine olan barlık Yahudlarını ötersinler deyip. Manaklar kengeç bilirler. فَبَيْنَمَا هُمْ غَلَى أَمْرِهِمْ Hamlar şu vakitte yaşayıp oturganda اُوْتِيَ خِرَاقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانِ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Şunda bir kişi ile hem bir kişi ile hem bana Allah'ın işi turuna haber jitkire. فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَاقْلُ قَالَ اِذْهَبُوا فَانْظُرُوا اَمُخْتَتِنٌ هُوَ اَمْلَ. Hem şunda Hirakl uzun kişilerine cevap verir. Barığız dey. Qarağız dey. Şunda barığız dey. Şu Allah'ın ilişkisi barlığa girgen jirge. Qarağız dey. Bu kişiler pişirilgen kişiler mi yok mu deyip sorayım. فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ. Şunda bu kişiler bana qardılar, haber ettiler. Bu de ilişki, uzun ilişki deyip Allah'ın ilişkisi bildirgen kişi hem anın tirelgen kişiler neyse pişirgen kişiler de bir cevap verir. فَسَأَلَهُ عَنِ الْغَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ خِرَاقْلُ هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. Şunda Hirakl ayta bu ümmetinin padşası dey. Mana ol çıktı dey. Kim turun ayta? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetinin padşası mana ol çıktı dey. Hirakl tanı. Summa ketebe Hiraklu ila sahibi lehu bi Rumiye ve kana naziratu fil ilm. Şunda Hirakl özünün ipteşine hat yaza. Şulay bir Rim'nin bir padşası. Hem ol anın şekilde bilimli bula Hirakl şekilde. وسار هرقل إلى الخمس. شندا هرقل خمس يرلغنا كتاب. فلم يرمي خمس حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي.
Һәм ул Хирс җирлегенә килеп тә җитәргә өлгерми, аның иптәшеннән кире хат килә. Ул бит иптәшенә хат яза. Шушы пәйгамбәрнең турында хәбәр турында шундый кеше чыкты, шундый дип. Һәм ул теге шәһәргә барып та җитми, инде иптәшенә хат килә, һәм аның иптәшедән әйтә, әйе, бу ди кем ди? Бу ди пәйгамбәр ди. Бу пәйгамбәр ди. Фәазина Хираклу ли гузамаи Рум фи дәскәратин. Шунда Хиракл бөтен Румның патшаларын чакыра. Bütün министрларын, депутатларын барысын bir җиргә җыя, ягъни үзенең патша сараена җыя, шушы Химс җирлегендә. Сумма амара би абвабика фагулликат. Шунда bütün аларны бер сарайга кертеп тутыра һәм bütün ишекләрне бикләп куя әмер итә Хиракл. Сумма атлага факала. Шуннан соң өскә чыга, балконга чыга аларның өстенә һәм әйтә, я махшара Рум ди. Эй Рум әхилләре ди, Хиракл әйтә. Халлакум фил фалахи вар рашид. Сезнең ди уңышка һәм туры юлга ирешәсегез киләме ди? Булар әйтә. Сезнең туры, булар бөтенесе кемнәр була? Булар бөтенесе Насрана динендә була. Сезнең уңышка һәм туры юлга ирешәсегез киләме ди? Ва ан ясбута мулкукум ва фатубайгу хазан наби. Һәм сезнең шушы патшалыгыз сездә калуыгызны телисезме? Һәм сез әле генә чыккан шушы пәйгамбәребезгә артыннан иярәчәксезме ди? Аңа присяга бирәчәксезме ди? Шулардан сорый. Фахасу хайсата хумур ал-вахши илал абваб. Шунда бу кешеләр, бу патшаның, моның помощниклары, моның депутатлары, моның бу сүзне әйткәннәрен ишеткәчтен кыргый ишәк шапкан шикелле, зебра шапкан шикелле бөтенесе кай ыргылалар. Чыгуга ишеккә ыргылалар бөтенесе дигән. Фаважадука кад гулликат. Ишекләр бикле, чыга алмыйлар. Фаламма раа Хиракла нафратахум. Шунда Хиракл буларның кабул итмәүләрен күргәннән соң, булар моны кабул итмәячәкләр. Нишләй? Фаайса минал иман. Буларның иман китерүләренә өметен үзә. Булар иман китермәячәкләр дип уйлый. Кала руддукум галайя. Буларны кире миңа кайтарыгыз ди, китерегез монда якынга ди. Факала инни култу муқама қалати анифан. Мин ди сезгә бу сүзне юри генә әйттем ди. Имтихан иттереп, ахтабиру биха шиддатакум гала динакум. Мин сезне юри әйтә. Чөнки бит ул хәзер әйтмәсә моны я үтерәчәкләр, бу патша була алмаячак. Әйтә, мин сезне моны тикшерү өчен әйттем ди. Сезне сезгә имтихан өчен үзегезнең динегезне ничек яратасыз икән? Яратасыз микән үзегезнең динегезне? Тикшерү өчен әйттем ди. Фақада раайту. Һәм күрдем ди, сез машаллах ди, үзегезнең динегезне яратасыз икән, үзегезнең динегездә нык торасыз икән дип әйтә Хиракл. Фасаджаду лаху ва раду анху. Шунда моның депутатлары моның бу сүзләрен ишеткәннән соң, шунда ук аңа сәҗдә кылалар, аның белән риза булалар. Факана залика ахру шаъни Хиракл. Һәм бу Хираклның ислам турында, ягъни исламга иң якынайган вакыты була, ләкин ул нәрсә моны кире кага, бу моны кире кага һәм үзенең динендә кала, үзенең кешеләре белән. Шуның белән хадистан алганда һәм шейх бәләкәй генә, кыска гына шарх әйтә. Хаззал киссату мин кисасил сахих. Бу сахих хадисләрдән һәм бу вакыйга шынлыкта булган вакыйга, чөнки бу сахих хадисләрдә килә. Ва хия мин ал-гаҗаиб аш-шай'ин касир. Һәм бу хадистә бик күп гаҗаиб вакыйгалар килә. من ذلك أن صفات النبي صلى الله عليه مذكورة عند أهل الكتاب اليهود والنصارى. Һәм иң мөһим шәй нәрсә? Безнең пәйгамбәребезнең сифаты, тавышлама. Пәйгамбәребезнең сифаты насраларның, яһүдләрнең китабында язылган була. Менә бит Хиракл пәйгамбәребезнең бөтен нәрсәсен ишеткәч, шунда ук нәрсә? Моның пәйгамбәр икәнен белә. Вахум ягрифунаха. Алар насраналар, бигрәк насраналарның, яһүдләрнең монахлары, галимнәре пәйгамбәребез турында беләләр, аның чыкканын беләләр, аның сифатларын беләләр. Ва мукаффир минхум сифат
Keyfe yubgasun, nişigul cibereleşek, koyan kileşek peygamber, ey halihum fil akvamihim. O'zining qavmidan nindi xali bo'lacak. Malar barsa alarning kitoblarida yozilgan. Va haz wadihun min as'ilati Xiraql li Abi Sufyan. Qo'yamiz biz buni bilamiz. Xiraql kim bular? Nasrani bular. Ul Abu Sufyanga nindi so'rovlar beradi. Aның so'rovlaridan biz bilamiz, ul payg'ambarning nindi bo'lashagi turida bila turgan bo'ladi. To'yib. وفي القصة شلوق بو حديثة أن خراقل غرف تماما بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حق من تنايتك خراقل Peygamberimizden haberler işkeşin anlayın onun bir nindi şiği kavmi onun kim ikeni Allah'ın işçisi ikeni. Velakin bakhila bi mulkihi en yettebi'ahu bil gafli bil fi'li. Lakin iyermi peygamberlerden niçin? O'zining şuşu patşalığını yo'qotishga qo'rqa. O'zining patşalığını yo'qotishga qo'rqa ham shuning uchun islom dinini qabul etmay. Va asaraha ala akhiratihi va sara minal khasirin va mata ala zalik ham qayg'ı ahillaridan bular. Niçin? Chunki kufrlikda ular ham şuşu islom dinini qabul etmaycha ol Xiraql vafot bo'ladi. Qo'y bir kishilar g'ajablana bu kunda. Kishilarga din turni aytgachdi, mana qarali qardoshim, aboy. Mana bu amal durust tugul. Na sen bu amalni ishlaysan, ya'ni namozni mana shulay o'qiysan, ya'ni bulay ishlaysan. Payg'ambarimiz buni ishlamagan. U aytdi, mana men bizdagi imomdan so'radim, mana bizda imom bo'lib ishlaydi, masjidda imom bo'lib ishlaydi. U menga durust deb aytdi. Narsa, nechigindi u imom bo'lib, nechigindi u oldalasin? Allah u bilmaymi deb g'ajablana. Allah Xiraql bilmaganmi? Allah Xiraql bilmaganmi? Qabul etami islom dinini? Qabul etmay. Shunga ko'ra bugungi kunda kishi yolg'onni siylasa degan, adashni siylasa ham u haqni bilirga mumkin. Lekin haqni niçin qabul etmay? Niçin qabul etmay? Shu ish o'rnini qoldirga qo'rqa. Shu zarplatasini qoldirga qo'rqa. Shu darajasini qoldirga qo'rqa. Chunki agar bu haqni siylasa, u ertaga anda ishlay olmayacak. U anda ertaga ishlay olmayacak. U bu aqshalarni ola olmayacak. U shu darajada bo'la olmayacak. Shunga ko'ra bugun senga biror imom yolg'onni siylagan, g'ajablanma. Xiraql haqni bilib narsa islom dinini qabul etmaydi. Shunday shayx ayta: "Va fil qissati anna min man shahida lin-nabiy sallallohu alayhi bi annahu rasul." Shunday bu hadisda agar biror kishi payg'ambarimizni Muhammadning payg'ambar ekanini taniy ekan, va rafada an tabi'ahu li la yadkhuluhu fil islam va la yuqarribuhu ila Allah. Shukra bik muhim masala. Agar bugun biror kishi dey payg'ambarimizning bo'lgandan ayyi Muhammad payg'ambar ekanini tanigan, lekin uning ortidan ermay ekan, bu kishi Allah bu islom dinine yaqinlaymi. Bu kishi Allohga yaqinlaymi. Hatta yutbigu shahadata bil aqrari wal amali wal mutabagati. Qachonga qadar shu la ilaha illalloh shahodatini aytib, anga yuragi bilan, amali bilan shu shahodat qo'shgan narsalarni o'tamisha. Ham yuragi ham amali bilan shu shahodatga ermisha. Va qad ghaddatil mutabagatu min anwa'it tawhid ay mutabagatin nabiy sallallahu. Chunki bu shahodatga yeru narsa o. Ish tawhidga yeru. Tawhid uluhiyya, rububiyya, asma va sifat ham payg'ambarimizga yeru. Shunga ko'ra bik muhim masala. Bugun ko'p kishi ayyi tani islom dini dey, ayyi payg'ambarimiz Muhammad dey, ayyi men musulmon dey. Lekin agar sen payg'ambarimiz ortidan ermaysan ekan, men musulmon deb agar sen bugun payg'ambar deb men payg'ambarimiz ortidan ermaysan ekan, agar payg'ambarimiz ortidan yeru narsa o, u qo'shqanlarni o'tau. Ul tig'anlarni qoldiru. Agar sen buni ishlamaysan ekan, sen Allohga yaqinlaya olmaysan. Sen islom dinine yaqinlaya olmaysan. Agar sen aytasan bu la ilaha illalloh, biz ko'ramiz bu so'zlardan sen aytasan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytasan, bu shahodatni aytasan. Lekin sen bu shahodatni anglab yuraging bilan bu shahodat qo'shgan narsalarni o'tamaysan ekan, bu shahodat degan narsalarni qoldirmaysan ekan, bu shahodat bilan yashamaysan ekan, bu shahodatning senga foydasi yo'q. Bu shahodatning senga foydasi yo'q. Bu seni Allohga yaqinlaytmaydi. Bu seni islom dinine yaqinlaytmaydi. Bu seni islom dinine kiritmaydi.
Шуңа бик мөһим мәсьәлә. Шулай ук шейх әйтә, «Вафил киссати айдан би анна ма галейхи наби саллаллаху алейхи мин ад-дагвати иля al-макарим al-ахлaqi ва фадаил al-ислам ва куллу ма фиhi салаху фи дин al-башари ва ухраха». Ихтибар итегез. Карагыз. Күп кеше бүген исламнан курка. Күп кеше бүген исламнан курка. Исламны ширкана исламна. Менә ислам, шын ислам нәрсә ул? Бу хадистан күрәбез. Нәрсә ул шын ислам? Пәйгамбәрбез нәрсәгә чакырды? Яхшы әхлакка. Туганлык җибен ныгытырга. Бар тик хаклыкны гына сөйләргә. Бар тик хаклыкны гына сөйләргә, бер Аллаһка гыйбадәт кылырга. Бар тик шуңа чакырды Пәйгамбәрбез. Үтәргә чакырмады, зулымлыкка чакырмады, башкага чакырмады. Һәм кеше бит исламга кирсә, бу бит аның бу дөньядагы тормышын яхшыртачак кына. Һәм шулай кайдагы тормышын? Кайдагы тормышын? Ахираттагы мәңгелек тормышын. Ни өчен син бүген исламнан чакырасың? Синең яхшы әхлаклы буласың килмимени? Синең хаклыкны гына, синең үзеңнең балаларың хаклыкны гына сөйләвен теләмисеңмени син? Синең бәхетле буласың килмимени? Синең туры юлда буласың килмимени? Синең бер Аллаһка гыйбадәт кылып, гел дугаларга җавап бирүче, сораган нәрсәне бирүче үзенең бәндәсен, әни баласын яратканга караганда күбрәк яратучы бер Аллаһка гына синең гыйбадәт кыласың килмимени? Ни өчен син ислам диненнән шыйканасың? Шулай ук монда вахаза хуал муктада дин al-ислам, һәм бу шын дин ислам. Шуңа күрә шын менә бу ислам диненең шыннан нәрсә ул? Әйтегез, Тамыркан. Нәрсә ул ислам дине? Ха? Әйтегез. Нәрсә ул ислам? Беренче, бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Икенче, бер Аллаһка гыйбадәт кылу. Шуннан соң Пәйгамбәрбез артыннан иярү. Намаз уку. Исламның 5 нигезе. Әхлак, яхшы әхлак. Кешеләргә яхшы мөнәсәбәт. Хаклыкны гына сөйләү. Туры юлда булу. Туганлык җибен ныгыту. Туганнарга яхшы мөнәсәбәт. Менә ул шын ислам дине. Менә ул шын ислам дине. Бүген без телевизорда күреп, ниндидер сакаллы кешеләрнең нәрсәгә шарт атканнары, бу ислам диненең дошманнары юри шулай итеп телевизордан күрсәтә кешеләр ни өчен? Кешеләр ислам динен кабул итмәсеннәр өчен. Кешеләр ислам динен кабул итмәсеннәр өчен. Һәм фи киссати айдан би аннал баянул иҗтимали дагъват. Мәсәлән әйттек инде. Мәсәлән әйттек, хуа вадигу, мәсәлән әйттек, аннаху ла ягдиру لا بالفعل ولا بالقول وحذر الأمة كذلك من هذا الشيء. Peygamberimizin sıfatı kildi bu hadiste. Peygamberimiz neydi? Bir kaşan hıyanet etmeden, bir kaşan aldalamagan. Hem bu peygamberimiz hem özünün ümmetinden şuna mesela şuna şakırgan. Özünün ümmetinden şuna şakırgan. Hem indi şeyh tamamlap ayta fil kıssati ve fil kıssati bayanu enne dinel İslam mahfuz. Şulay bu hadiste bu vakıgada İslam dini saklana. Kim bilen saklana? Mahfuz. Kim bilen saklana? Ha? Allah Teala bilen. Allah Subhanahu Teala bilen. Kitabı ve sünnet. Allah'ın kitabı kitap. Allah'ın Kur'an'ı kıyamet gününe kadar saklanacak. Hem Peygamberimizin sünneti şulay saklanacak. الذي حفظت لنا وسائق تاريخ هذا القصة بكاملها وما فيها من الفوائد بهذا التفصيل. Менә бит Аллаһ Subhanahu Taala шулай Пәйгамбәрнең сөннәтен саклап калды. Менә безгә нинди кисса килде. Кайсы вакытта Рим империясе вакытында булган сахих һәрбер сүзе, һәрбер үтүре, һәрбер ни галимнәр белән тикшерилеп сахих вакыйга безгә бүгенге көнгә кадәр килеп иреште һәм без шуны күреп o'qib sizning bilan islom dinini o'rganamiz. İslam dinini öğrenemiz. لأن الله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. Çünkü Allah Subhanahu Kur'an нәрсә дип әйтә? Шунлыкта без ди шушы искә төшерүшене иңдердек ди, төшердек ди. Нәрсә искә төшерүше? Ха? Kur'an һәм сөннәт. Kur'an һәм сөннәт ва инна лаху лахафизун. Һәм без аны саклаячакбыз. Һәм без аны саклаячакбыз кашанга кадәр? Кашанга кадәр? Кыямәт көненә кадәр. Кыямәт көненә кадәр. Баракаллаһу фикум. Һәм инде шуның белән бүген шушы дәресебезне тәмамларбыз. Бик гыйбрәтле һәм файдалы хадис. Бик гыйбрәтле һәм файдалы хадис.
Һәм инде Аллаһ Субханадан сорыйбыз, Аллаһ Субхана Тәала безне туры юлдан алып барып, инде безнең барлык туганнарыбызны, дусларыбызны, әти-әниләребезне, балаларыбызны, апаларыбызны, абыйларыбызны, күршеләребезне, барлык кардәшләребезне шулай ук туры юлга бастырсын иде. Аларның йөрәкләрен исламга ачсын иде. Шушы бәхет нигъмәтен аларга да татырга насип итсен иде. Һәм инде шулай бүген адашуда булган кардәшләребезне Аллаһ Субхана Тәала туры юлга бастырсын иде. Баракаллаһу фикум. Субханака Аллаһумма бихамдик. Ашһаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.